Bin batean, Intxorrondegoa izeneko ikastetxe batean, irakurketaren inguruko 15 aldi helbidea pentsatu eta erabaki genuen. Hizkiz, esaldiz, ipuinez, olerkiz, bertsoz eta baita eleberriz ere. Apaindu genituen 15 aldi hartako egun haiek. Eginkizun honetan idazle, ospetsu eta irakurle ezagunen laguntza izan genuen. Astelehen arratsalde hartan gertatu zena ez dut inoiz ahaztuko. Ekainaren 10 zen, arratsaldeko 3 pasata. Eskolatik auzora irten ginen. Baratzetegi kalera, eskola sarrerara, Artikutza plazako kioskora, Sagastide plazara, kulturetxe ondora, futbolezko kantzetara, eskolako patiora eta da. Eta gure auzoko eguneroko leku hauetan literatur ibilbidea gozatu genuen. Irakurle eta entzuleak literatura partekatuz. Ingelesez, gaztelaniaz eta euskeraz. Once upon a time, Érase una vez. Bin batean bazen, ez zaitez joan, geratu hemen. Horrela, ez nahi bakarrik egongo, esan zion. Gazta eta bioa daude barruan. Eraman ezazu amonari, baina kontuz basean etxearekin. Txano gorritxo, zazkertuta amonaren etxera abiatu zen, eta bidean hasi zen abeste. Txano gorritxo, izena amonare. Sentiarazten dizu zerbaiten gutxunea. Laura zegoen. Bai, itxasoa bezain deuna da. Egun euritsuak bezain gozoa. Triste zaudenean? And down, and down, and round, and down, and down, and round. Okay? I don't know why she swallowed the fly. Perhaps
fly. There was another lady who swallowed a bird. How absurd! She swallowed a bird. She swallowed a bird to catch the spider. She swallowed the spider to catch the fly. I don't know why she swallowed the fly. Perhaps she lied. There was another lady who swallowed a cat. Imagine that! She swallowed a cat. She swallowed the cat to catch the bird. She swallowed the bird to catch the spider. She swallowed the spider to catch the fly. I don't know why she swallowed the fly. Jimeleta, velar bien loreak al charizar. Nana del niño muerto. Barquero yo de este barco, sí barquero yo. Aunque no tenga dinero, sí barquero yo. Rema niño mi remero, no te canses, no. Mira ya el puerto lunero, mira, mira. Somos felices cuando disfrutamos de nuestras capacidades o de lo que podemos y sabemos hacer. ¿Qué te puede hacer feliz? Plantar un naranjo, encajar las piezas en el puzzle, poner un pastel, montar un mueble, escribir un poema, resolver problemas de matemáticas. Hay muchas actividades que te pueden hacer feliz si las ves como una oportunidad para disfrutar. La felicidad es una sensación de satisfacción hacia tu propia persona, pero no la confundas con alegría. The moon, and a new full pencil case. Man, you really need to me eat my piece? Say Daisy. Yes, say man. Orduan, begietatik markoak ateratzen zaizkit. Batzuetan, izituta egoten dira, eta gelditu eratzen naiz txoko batean. Baina, ia beti, pozik egon, oin naiz. Egugarri zer koloretakoa da? Berdea. Eta hori? Batez ere? Eta berdea. Eta zer bat anparituz? Zer? Eta hau? Horia. Okala guanko. Txuri iritu ikusten dira. Eta hau ze kolorekoa da? Horia eta lau guanko ditu. Eta belari urinak. Oso. Eta hala bazan, edo ez bazan, sal dadila intxaurrondegoako plazan.